Skype go dtí an Astráil. Tá fé ina cónaí in Éireann. Tá cul-cathair fé ina cónaí san Astráil. Seán is anam dó. Cuireann fé gléach cheann Skype gach sathairn. Nuair atá sé in am bricfásta de fé, tá sé in am dinnéir de cheann. Ceistena. Ceist a héan. Cá bhfuil fé ina cónaí? Ceist a dó. Cá bhfuil cul-cathair fé ina cónaí? Ceist a trí. Cad is anam dó. Ceist a ceathair. An gcuireann fé gléach cheann gach sathairn. Ceist a cúig. Nuair atá sé in am bricfásta de fé, cén tá mé de cheann? Skype go dtí an Astráil means a Skype call to Australia. So tá Faye ina cónaí in Éireann. Faye lives in Ireland. Her cousin tá cul-cathair Faye. Faye's cousins are in a cónaí san Astráil. They're living in Australia. His cousin. So Seán is anam dó. Seán is his name. Cuireann Faye puts a gléach, a call cheann. She calls Seán Skype on Skype gach sathairn every Saturday. Nuair atá sé in am bricfásta de Faye, when it's breakfast time for Faye, it's dinner time, tá sé in am dinner de cheann. It's dinner time for Seán.